Bangal daw tayo amin kakabsat, dati manani dalyasat, ay kabandak nga mayat palengke, dati ti pagpalpalengkean ni tinaldaw daw, nalakakyan ado iti organic shop, nga pagpilyan ti natanid yan. Pagkakuklamusan dati ka, at daagay-aya, at siyang mawatan dito'y rigna. Kasula kaya't mabaya-bayak sa dagsadagkit at papasan. Pintas kalata Adisut kenumisen ka Adalaket ka ipapanan na Kas mula muna Ibalog nagkadagita Imakit na namin ta Kagsang ngayata Nagtungtuma Uy mula Pagkabuklang usal dati niya Ada agay-ayang Adyak mawatan dito'y ringna Kas ula kaya't Umalay-abayak sa dagsadagkit at papasak Naglailo, digtaan pan Uray na niya ang postura di aramideg na pintas kalata At misut ken umisen ka At dalakit ka ipapalan na Kas mula ko na Ibalog nakadagita imakit na namin ta Raksan at ate kong tuma When nagasatak na andaan at di kayan ayan Napintas na lailo Nuagayat ket na pudno Uray lumagmanot Isasarungkar ko Awantin na sasao Nubi mailiwag biyak ko
agpasuno. Jagla nagpakita kanayon ng tamisugso. Pagarupon sa di masaktan dagdi puso, nailog kenar archuk sa dinungon ken karoro. Nutatak mo ngadan sa balito'y biyak ko. Pamatsan may lap at may sakato'y puso. Ikarik idi insapat ang sigurado. Siksika di ayat ko jak may sukat na pintas mo. Dakay na babae mahilig kay di sarsarita. Basit lada magpamatsan yung ti istorya. Dakay tay gunada analain ti adak na. Ngay matapag sa uwatay na tapat na aramid na. Dakay alalaki pera de los buenos. Aging dide kayo sa kay pa'y manangi menos. No agayat kayo narasigen naruko. Itintulong na kami maitulbek maigalo. Dakay na babae mahilig kay di sarsarita. Basit lada magpamatsan yung ti istorya. Dakay tay gunada analain ti atak na. Ngay matapag sa uwatay na tapat na aramid na. Mr. Paginagan ko, para inaw, para luto, para ugas iti kaldero, para balsig iti kayo, para pakan iti diwen, para padigos iti ubing, para ipasto iti baka, para sarep, para laban, para plancha at lampaso, inaldaw ko na obisyo. Awan met di mabalin ko, taisuti gasat ko, tanganin gagayam ko, awan pulos di adal ko, naging galain iti grade 1, iti sirup ti imburnal, ketitan nagasawa, awan met di pagtrabaho, ni bakit ko at sapsapon, ialamin kong kampagyan, mabagbadilat ayan ko, iti balay para asikaso, para awawin, iti ubing, sa napulo ako tukko. Mr. Paginagan ko, para inaw, para luto, para ugas ti kaldero, para balsik iti kayo, para pakan iti diwen, para padigos iti ubing, para ipasto iti baka, para sarem, para laba, para plansya at lampaso, inaldaw ko nga opisyo, awan met di mabalik
iso tigasat ko, tangamin gagayang ko, awan pulos ti adal ko, naging galayang iti grade 1, iti sirop ti imburnal, Mr. Patinagan ko, ay anyan agasat ko, Mr. Patinagan ko, ay anyan agasat ko. Ay nagasag kan manong ko, natamaang tinagpili, itinasimpet na anos nga asawa. Ano malidliday ka, dagos na maliliwa ka, kadagiti ag sa saruno nga isem na. Malinglingay, maliliwa ka, ano si katay mabisin ket igaw anak, ngayon kamet agdigos ket is-isuan na ka. No damet papanam sa ludsuden na, no damet lanagyan akwartayan tabulsa. Sangsangit at tigas ako na alas anapalalo, tanibakit ko narigat nga isoro. Kano mabigatanen, umay agpulisen, agmalmalen, di may kumanawen. Ay manong kakasipiman, ngayon ka anawain, kumarkaro, kaarig ng manong tay agbayan atoro. Nudyak makapagtepel, mabekel ko, isuro nakag-abo, tirumbeng aramid ko. At dapay nakarkaro, karubag kahawayano, tanibakit na di na mapagluto. Kano mabigatanin, mapan makimadyungin, agmalmalem di may sumangpeten. Ay manong kakasipiman, dagidi adagdaga at awid da, ken dagidi nangina nga lahas da. Maininutdan ama isalda, pagangayan na manong ketawan pulos magda. At dapay nakakaro, karubag kahawayano, tanibakit na di na mapagluto. Kano mabigatanen, mapan makimadyungin, agmalmalem di may sumangpeten. Ay manong kakasipiman, dagidi adagdaga at awid da, ken dagidi nangina nga lahas da. Maininutdan ama isalda, pagangayan na manong ket pulos awan matda. Pagangayan na manong ket pulos awan matda.
kadjay balay nalakati bayad na aglalo ng babae iped kulat ta ni ading mayang may samet at indera aglagumet iti mani langan at nagpayduma naggapot laguna na minsan nga aldaw datang pinagkita saan nga inranta nagtulagan mi itlog ko ken manina ket pagtikunen mi aldaw ti Domingo ni ading mayang adda kidaw na kunana kanyak daytoy kanitlog ko mabalin amaramana isumbat ko ket wen aglalo no sika ket magustuhan hindi may sa kondisyon no laket day tamanin ket ramanan me aldaw ti Domingo ni ading mayang adda kidaw na kunana kanya daytoy kanitlog ko mabalin amaramana isumbat ko ket wen aglalo no sika ket magustuhan iti may sa kondisyon no laket day tamanin ket ramanan me kukwak day tamanin daytoy beti itlog ko ket agrin naman ta Di agasawa di ang angaw Muawan isak mo Magsug ka iti ayaw Buksit mo ang saraaw Makarin ka iti agsapa Sa bulit ti kanem Ngem muawan sapol mo Awan met ti ilotong Nagimasen no sika Kabarbarong agasawa Kaoray anya nga oras No kayat mo ti romansa Ngem no agbayagen Isunto ti pakadlawang Kanayon ko naga pa kayo Takurang kay ti kwarta Daytoy ay ayate Imbuli ijay akasya Basket abot-abot Daytoy intugot na Nakadanon jay nga to Natukol di nga Naisagkit di saka Natenag di saya Di ka aglidliday Biyak ko ket urayan na Kasyak ket kumuli Tapno umay kaalaen Kumpet ka obiyak ko Taagin dayog ta Kaslaken ni Tarsan Nga adda sungguna Agasawa di ang nangaw No awan isak mulmol Magsug ka iti ayaw Buksit mo ang saraaw Makaring ka iti agsapa
sa pulem ti kanem ngem no awan sa pulmo awan met ti ilutom nagimasyan no sika kabarbaro nga agasawa taoray anya nga oras no kayat mo ti romansa ngem no agbayagen isunto ti pakadlawam kanayon to nga aga pa kayo takuran kay ti kwarta dayto ay ayatek imuling ijay akasya basket abot daytoy intugot na nakadanon jay ato natukol di sanga naisabit di saka naten nagdisaya di ka agliliday biag kuket urayan na kasyaket pumuli tapno umay kaalaen kumpet ka o biag ko kaagin dayog ka kaslaken ni Tarzan nga adda sungguna. Siap tuday ay balasang Pilit tuday tay guwapo Matsoken maskulado Kenaawanan bisyo Kaya ko kay soldado Nga day ti serbisyo Tadakel ti armas na kaya ko ihawayano kay lakay aking senado ngem ilag dakes na no kalbo ken agibo-ibo no agasawa ako ayatek tu itinapudno agmalmale magpapat na romansa tinatiyet na padag-abag balasa piliyan kay pangisagutan amangan tapak babawyam no dumteng kamaodyanan kay baro nga agrayon kasman laang paiso no dumteng iti estado longtua den ti kinapudno napanadjay morong kasabat kon lakay itong pagnanatay tiprong robanat masorsorong iding tagawid akong napigsamet ditudong napanak nga rod naglinong iti may sangabong-abong iding tadumanon akong iti daytoy ngabong-abong adudangen at nadanon madamadang nga at tutungtong dagitoy ti agsasarita papluken paulan Felipe ken Felipa ragsagdat nagpayduma dagitoy met gagayam ko nalimas nga at titipon
Arya kamatis tarong kentartaraok nga gurong. Ay napanat jay morong sabat kon lakay ikong pag nanatay tiprong ropan at masursurong ibinta gawid akong napigsamit dito dun napanak nga rod naglinong iti may sangabong-abong ibinta dumanon akong iti daytoy ngabong-abong adudangay nagnadanon madamada nga agtutungkong dagitoy di at sasarita pauluken paulan Felipe ken Felipa tagsaddak nagpay duma ito'y medgagayem ko naimas nga agtitipon ay akamatis tarong kentartaraok nga gurong Pariya kamatis tarong kenagtartaraok nga gurong Pariya kamatis tarong kenagtartaraok nga gurong Pariya kamatis tarong kenagtartaraok nga gurong May balasan nung mabakitan kan kanayon amalidlidayan kadangami di na naramanan idi iso tay kasag sa diwana agbabawi ka itan manang ket di mo meten itam matagikuan at ito kasar ko ni tatang ko nuag jagi iti parbangon umay kang naroden manang taintag palailang tainag setseban kinaliday mo mapantang narong tijay dagel abalay tapnon magitam ti sarkod ni tatang ko ni medgayamanan ko at dasiling tilog ko na ket parte na itingato at ito isugat na ket nakitutak na biyagayam isugat na nakikabil ka no ijay da atinagba
maketan kan kanayo amalidlidayan taaddangan di na naramanan idi iso tay kasat sa diwana agbabawi ka itan mana ket di mo meten ita matagikuan at itlog asal nitatangkod no adyagi iti parbango umay kang ngaroden manan kainta at palailan kainak sepseban inaliday mo mapantang ngaron ijay dakel abalay tapnon makita di sarkot ni tatangko ni megayamanan ko adda siling tilog una et parte na itingato at ito isugat na ket nakitutak na biyagayam isugat na nakikabil kano ijay dati nagba nakikabil kano ijay dati nagba ay nagrigat ti baro numaba yang nalaeng ti agar arapaap itay balasang nga ingat pusaksak inagpaisuna dinamet mayagkas daytay baro aba at kinapodno na naingagablano agmay maysa ngeno adan iti sango tay balasang aarig na bisokol anatoktokan narigat ko ng apodno ibiyag tay baak abaro tano ko man saan anapili saan ko mga agbabawi tay baro aba at kinapodno na kaarig na bisukol anatoktokan 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 kaarig na bisukol sadya'y Ilocos aywan mo ket itugot mo tatlo ipadas kaidaadwa ket pagsangwen kaida no kayat mo kumare na aking naawatan ta
kumare, tawid ko ken ni tatang, ket day kamet manok mo, tawid mo ken ni nanang, kamanok mo, kumare, rimwaren, tidalen na, ket day kamet manok ko, nalpayen, titenged na, sakit na kaskas daw, tunggal no ang pulis da, siya di maababak, ket sikat mga aba. Kasano kumare, adyak met maabak, sumipit ko'y kukwa, nakakagat metengken ka, kaya wek man mare, day manok mo, nalpasan ti palot, di pa'y na maaba. Manok mo mare, at puli na nga indyan, day tuy met manok ko, Texas tinagakwan na, daya wek man mare, day manok mo, ta numagutudok, at ada nga ang pungto, gapuken kamar, ay adungti makito, amin ngayon ka makarami, sa kaysada amat na, nalaing apumalo, day manok mo, kuray at dasugat na rangit, ay lat sa pulen na, ken ilalaem, ken ay wanang di pek-pekel, ken ilalaem, ken ay wanang di pek-pekel. Numaysaan abaro, ket makas asawa, mga sawa, di anak di manalon, kaisog magustuha, no agarado, agarado akme, agarado kam adwa, tenagrabi agriin kami, agin inarado kami, numaysaan abaro, ket makas asawa, mga sawa at ti anak ti mangalap, taisog magustuha, no agkamel akme, agkamel kam adwa, tenga trabi agriin kami, agkintinamel kami, numaysaan abaro, ket makas asawa, mga sawa at ti anak ti doktora, kaisog magustuha, no agtudok akmet, agtudok kam adwa, tenga trabi agriin kami, agtintinodok kami, numaysaan abaro, ket makas asawa, mga sawa at ti anak ti vampira, taisog magustuha, no agsusok akmet, agsusukam adwa, tenga trabi agriin kami, agsinsinosok kami,
saka abaro ket makas asawa mga sawa at ti anak ti mangilo taisot magustuhan no agpisel at pisel at bet agpisel kam adwa tengat radi agriin kami agin inilot kami no may saa abaro ket makas asawa mga sawa at ti anak ti koboy taisot magustuhan no agsakay at met agsakay kam adwa tengat radi agriin kami agsinsin na kay kami no may saa abaro ket makas asawa mga sawa at ti anak ti sorbetero taisot magustuhan no adil pat at me adil pat kam adwa tengat radi agriin kami adin dinil pat kami. Kat itan gagayam, dito yan nga gibos ti upload ko. See you next videos. Agyaman launay iti panang tartarabay. Agyaman.